Ukuthi phela into play sketch ekuthiwayo isuke ibe obvious. Ubona ngani akekho osukumile komama ukuthi akhulume because ngeke behlale bengabi nawo amazwi bonke. Kungenzeka ukuthi bacasukile bonke kodwa ukhona ofisa ukusho something ngosuku olukhulu lukababa abasukumanga. Because besingekho ngenze le video ukuthi i-sketch nginitshela ngoba vele seniyazi ukuthi i-sketch. Kuwukuthi khona othi why uzobala ukuthi i-bombastic side eye. Angithi i-bombastic side eye nayo iyingxenye yento abayi-edithayo ukuze kube interesting. Uyabona ukuthi mangena lo nkosikazi i-camera ishifta iyakubani i-locator bani. Bese-explaina nje into ye-mic ukuthi why sizwe unkosikazi omunye ekhuluma ematafuleni. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi bekuwamatafula a-over 6 because kunabantu abaningi laphayana ney'khulu khona. Angeke ukuthi bonke labantu bathule. Labantu abakhona beyingxenye yale part eyi-sketch abanawo ama-mic abawafakile bona because abawona ama-cast members. But lo esaziyo ukuthi i-TV show ingabo, yingakho besikwazi ukuzwa uma kune-conversation phakathi kwa-Lwandle nobaba wabo. Saphinde futhi sezwa unkosikazi lo sekukhuluma umuntu omdala. Mina into engayifuni-ke wena ile yokuthi ube bias kwizinto esizo-addressa i-disrespect. Uma seyifaka zonke ube sengathi khona engimkhethayo oyi-one. Uma ufuna sikhulume ngo-behind the scenes sizokhuluma ngo-behind the scenes, but uma sikhuluma nge-disrespect sibala-ke on screen moments la ngibala khona ukuthi mina bona befika late, leyo i-disrespect. Iy'nkulumo ezibe khona, leyo i-disrespect. Angifuni ukubalula oyedwa ngoba ninale tendency enayo ukuthi mase kuwubani ni-ready ukuthi senizokhipha yonke into ukuthi yena urude ubhitha unjani. Even uke uMr Phathi ediniwe again usadlala sona isketch because uyazi ukuthi kwenzakalani. Le nto ifana ngani ne-additional member abakamboni kwishow kodwa kudala bambona because mabenza leya intro abebeyenza beyikhona ikhamera eshutha yena ngesinye isikhathi. So bahlakanile on set but kwishow benza ngathi abamazi nje basazombona ebemusha. Bakwenzelani-ke lokho ukuthi isho kube yinto la sesikholwayo ukuthi injengoba injalo, kodwa likhona usuku sikhona isikhathi la usubuka khona ubona ukuthi awunganikwane le. Asiyivaleke le nto. Mhlawumbe angazi uma ufanele sikhulume ngo-on screen moments siphinde sizokhuluma ngo-behind the scenes sesenzela ukuthi phela nibe right because wasukuma nokufaka igama lomunye ngoba umthandi. Menza into efanayo bathathwe ngendlela ehlukene ukuthi okay lona mhlambe kakhulu i-character yakhe ikhombisa umona, akusho ukuthi unomona. Lona i-character yakhe ikhombisa ukuba undecided kodwa akusho ukuthi ileyo reality leyo. Mhlampe-ke into eba inkinga ngiyacabanga ukuthi mase senza ama-reviews kunezinto thina esiyixoxayo based kwinto esiyibukile wena masuyibona isondela kwi-reality. Nami-ke lokho angikwazi ukuthi ngizokushintsha kanjani. Even abanikazi bendaba ngiyibona sometimes ukuthi why enye into izoba offender bebe bona bazi ngempela ukuthi impilo yabo imiphi ihamba kanjani. Ukuchaza-ke isketch ngicabanga ukuthi 80% or 75% abantu abalandela from ekuqaleni beze befike le season abakuyona manje sebebonile ukuthi akusilo iqiniso ezinye izinto esiyibonayo but kune-direction abaya kuyona. Ngizo-addressa-ke lona ukuthi why uhlezi ufuna ukwenza umuntu ubani because ngikhulume nge-bombastic side eye okuyinto eyenzakalile. Even ama-guest afikile ukuthi ubenze njani omunye makuphakama omunye yinto eyenzakalile. Ukuthi nina nisuke nibuke kanjani nami angazi, asiyivaleke le ndaba. Nani ngicabanga ukuthi manje sema-primary school bekukhona isikhathi la ngicabanga ukuthi bekwi-sport day kuba ama-Thursdays nihambe niyodlala iy'keshi
Uma usungena kwi-character kuba umama noma uba umfundi, bewuyidlala ngaleyo ndlela ukuthi iy'ngane ezimbukayo zi-enjoy ukukubona uwumama, kodwa zibe zazi ukuthi ufunda nayo eklasini. Yinto efanayo esiyibona ne-T_V. Asivalelane okwamanje, bye.